Yada CBM Samu akwa Badwam TV Badwam eso yada sepa umre no wadaji abribia no ode maye no yada se shadow so se asemidi kan yebekọ obogu ana obugu aha asante achim south kwanhie si na no dwada ma sori ba ko mu mbaburu dunsia onyina to na nanom nsie do no yebeto so yento yebo mika no do so tobo ate tobo ohe ka no ahu omo ayare sabe rade man nsaso because ombe prapa moya ento yebo ate akese na mo hu nketo okwan so a asampasa mo tena yeso no onto mo bo kese no de onso wa wata car kese tipa truck no ya na uhu nketo ase no ma like omo wosoro nti ohu anu anso obo buga okwan no so saa kum krofo ade hie papa bi enkra de do mbeba show manim ni omo age nkete nti free has see ya de asemidi kan beba ye nyina ya che ya dwe be ko ho nso na yakohwe ne masbaria ekoso ewo ho ti make us say Nadom Herbal Center abna ba pa genedwa nu ewo adwama so no ne e ba bedi ho nkomo nyarwa ahodo a onum Nadom Herbal mixture nu ahodo no bi e bebo abram mu akwaba se bi aboko so na ye wa rehom se eja deal na de lumba na oh and I sorry for it arehopa and pay me ba me encounter the same thing sa I the fag car of China but Chinese market to se kese no sa no mo ye wo kwan le so there's a car saying go na de o mu oye obetwu afa so because now I show no amana kwan ohun papa ohun kwan no so pepepe so aburo na ye omo da omo so ebi nso nim drive won ko hwe no anso o tie kire wa ko keke but abrentos ni di echa airtime ni de be ebusha medi nchia efi Nadom Herbal Center ebre obibia o hweyen anase oteyen enanopai Nadom ye ne produce nafa XV mixture nafa XV capsules and afi so nafa lady clean menua mema no wo he are you in the building mo amunti enabna matena si anopai wakogina fishe so kojon so watch match Johnson no emma Johnson no so baya abaki tu ebi wunyante yesa Johnson ne bi yeden kakra kem wunya ya nka beba enso watch Johnson so akojon so yesa watch masa na Johnson na yeden aba eba so anasa so tiyawo wati yawo na chi no na yinsuo fitia bi anase moja edi akire eba infection at now be manim ache amasese ayekase ahya asese efon anka wo be ma de anka wo gina so brame nanso sei ahya asese efon ayeketekete ekwa kwhyem afenso ano no ahya asese esesa kala enso bi nso ahya asese egugu ano ho menya be ma mentna ho na enye ehwehan because urinary tract infections meche UTI no set na wo so che na se wampa wompo masibire na se wotena ho a ye ba kwhye oroba enta ho ma na nyansa anopai a wotimi nke make sure say wonsa ebeka nafa XV mixture ene ne capsules nafa XV mixture ene ne capsules say ena ete na Adom yankasa ene akwakwayem akwotiti ndua haban ene ndua hini ye de fa fidiem ahohoro ho aye ne krogen a doctor Fekukudam ena ejina fidie ho de haban aye adoi kama say ena temesra wo kuna senyese na ti atwem ko mento alanse freme na menchiro bebia obenya bi nti say ena etie eye 100% natural unko yuzu wie nkonya ekira sembia da bi enti say bia wanya Johnson mu how obu onu ma na bema wo na ya se ha no etumo hwi no oje no ho anje na ya se tumi eje ne jate so oba wabu ne nsa ade nti na wo se eba ne sa wotimi nka no pay make sure se won sa beka nafa XV mixture ene capsule CB na ebehwa boa na eyisa ha ni na efi ho no mo ede ama ena infection so se wo treat a enya one day ena de baaye enti na yese obi a menum we ba ko na eye wonya asase se wonum na hu se se de enso na start se ko ya wo Philippines o wo Johnson asise a bibia dem ko ntusi afa papa se de wonum biem da bi wo se wo tumi treat na wonum a 1 month also tumi num be 1 month wonum 1 month na beba na ye no wakasa ni a check kware se
Unum 1 month ni wie no akosi sen na se odum ba akwa hu se ano improvement ba no weja obu onum ma an infection na nkono no onum 1 bottle 2 bottles no hu se oh se de ye wasan so atiesi road on hwe no on to no bo no onum aduro di ye na ntu ase amfama no ohun ya oh we de ye afa pa no se osan so enemu sa te bi 1 month treatment ma ho adaje ya no se mni kan enye 1 day na de ba entina eba sweat na ho chan san po na ansa na wahu bu onu ma yare betube di no be 1 year ansa na wahu se bibi ye de enko yie entinu se wo ye treatment no so sa yo so onya ho adaje na onya ho botre na wonu maduro ni yie se de ebe chro na nu ni yie na ntu ase kora emfa ema nya sa so a yare no so sa na be ye be no so akote enso na enkoye na fa Exvin mixture and the capsules and na pharmacy shops and herbal shops I work from her baby ano wokwa obenya bi ato when nya mema no kwa ne betumi ano ma no so nom e de siesium ho ahemfio ma bibi ekoyie kama menu aba obu nsa na wote yaw obu nsa ntumi nkwa adwuma obu on mo obu ne so ntumi ntira kodwa so sei the two asini na ya ne ya just okọ through pains and kasa na ya se hwe no obu on so obu ne nsa no na eba te 7 days after swati a day or 2 na ba ena so abawi after any tum na chese enhyen kran make sure say won sabeka na fa Exvin mixture na ne capsule bo on so ndu ni menopause stage ono so a onyem na so ne menses no ne cycle no emma e de how ebeba misrament na oh me ne menses ne o ma na baba ko ei misro men ka bi da pe ho pomasibre make sure say won sabeka na fa Exvin mixture na capsules na mo na nsiesie na regulate ne kama na mbra yie misro wada entina ho na asem ento entina ho ma na nyansa ebi atam na obe fa me number no na mini ha na sister wa brochire ofra wunya ye enti make sure so sisi a woti ye nken oba kope e na fa Exvin mixture na ne capsules ni bi ato na mo na nsiesie eye infection ho djuma na san so eboa ma wo cycle no regulate ni ye kama enti na nya menstrual cycle no nko a se ebi a wodwo oba so tumi dwo so te yawo udun sajo so ma de nkwa de yatu hwe udun sajo so be back to ebi na osan so ti yawo ti pains wo abdomen ho side no na jo so na back to ebi we na osan so ti pains na wunya discharge na wunya no na nso fitaa bi aye obi de sesa ebi de say yellowish color bi sa no ni na afia hemfi ho no eba minya ba maintenance na ho ne anya hwe han abra Nadom Herbal Center ya di ndu papa se aba edwaman so ubu sewi a chese na eja wenka e wa hemfie ho adenti na wo se ba na sa oba kama onam na wudwi scratching win so ba scratches win ni hwe eye ngwase mstro ntina wonye hwe han abra Nadom Herbal Center ya di ndu papa se aba edwama so ntina mdi kan no sa hemfie okeka wo nsuo egu nsuo da egu ne sabio eden carbon bi enanam ebia wuwie ye na sa abrabo mu sem ntina ma hemfie ho nom ebia ma osanka eye nafa Exvin mixture ne capsules ni bi ebehwa aboa na eyi sa ha na fi ho edama na dem say infection kwa na sesra wo so echa etuma hemfie naturally etuma hemfie ho nom ebie enti make sure say won sabeka nafa Exvin mixture ene ne capsules na nhwemboa na nsiesie wo ma yem ho na obibia enye kama emfa ema we so eye nafa lady clean we na efe say small but mighty eye ketwa na so edwuma eye no esese we use anya kasa tenten say enete ehye na dakem kama asawa ehye ho ntu behwe kakra egu asawa ni mche kwete no na odi ahya hemfie ho ntumi fa nhye ho a wohwe egu ma na de wamia eye liquid no e de egu betu na fefa ho ebesiesie ho kama e de amount so hokeka wo se enso na abegu ho no nsuo na egu no ebeyi ni na efi ho no mo ede ama wo se mpempi no se obinya infection a was me de do ahye ho mo se me fa nhye wo 3 days me fa nhye ho no mo 7 days ebeko alright te bobdo adekode potin na ama eye ahemfie hokeka wo adekode potin na ama nsuo egu no wonya mpa ho pomasibre e wo system ni ente wo se wutu ase efiri mu ankasa efiri wo enu ta Nadom Herbal Center ya nafa Exvin mixture ene capsules no eno we no obenom na afi no udi we no ahye ho na de sisi ho na ayi fini nkeka wa ne oho ekeka oni na ebe ye firi ho no mo ede amount yendroi enye na pharmacy shops and herbal shops I wo krom ha be bia no wo kwa ubenya bi ato fire number de chite wadwin su bia no fa bada Nadom Herbal Center na me adom ndu papa ye wone mo hapo trenti no ye behwa aboa na ye yisa hawi na efi ho no mo ede amount unim so obi wo no mo kwampa ne be man to be sorry because of stress bia of him stress to me the sad and ba
obi otieti ni wadwumem sikasem economy ni stress na so ye hye into okọ ba ho kra ntumi enyere e ma ne mu so into fin so e bia eduro no hia enye eduro na hia kasabu so asika keke no hia wo de send your how ni tie bia no Fabada Nadom Herbal Center. No be din komo. Say you do na uhia. Ye de be ma say kasa so no be kasa say stress bi na ofemu massage na uhia. Send your how ni tie bia no. Fabada Nadom Herbal Center. Your mo hwadaje, your mo hwabotwe. No be din komo na ya hwasem no na so how no fapem. Na ya boa na etu sa how no fi ho e de ma. Your number no e 053 11 56 556 053 11 56 556 053 11 56 556 Kana share so say pharmacy shops and herbal shops a ewo krom ha bebia no wokwa obinya Nadom Herbal Center yendo no bi ato 053 11 56 556 053 11 56 556 Mr. Mental graphic into them Emma onyonko enkokenkan emfa ma papa bi na ne bufu ne security man no se opamo no kofa no potomanto no finifie okofa potomanto no wakofa Kelvin wode maka ho na de me ba na kan se me ba so wonti na fie wonti fie so a wonti mbo adwuma ni ye security man na say oya adwuma na simple e de ma okofa na bag ma okofa na ba ma no wode me aka ho eti bi sra ye du pesika no na onu maduro so de abo eye ni pedua no Miss Hamson's number no should be 053 11 56 556. Apo me dem pa e ma setena pa. Ti me don tena ha o ma yare enje ni pedua no emoso. Yada Nadom Herbal Center for se nenso oni ababidi apomuden hu nkomo. Fa number no ne frɛ e bia na ya mo yare so. Ofra Dr. Penny wo ho. Obejo so na fei ono wadi nkomo.